Hello, a very good evening. Impact News ki Manung Hutna ki thauramni a 360-degree analysis of news and events. Manung Hutna mayam punang utara mangsage. Oiribo kanglup ani ki irang si exactly hojek khoi chaini mapung parka dorobni. So chahini ki Manung sida khoi ki Manipur praja mayam na khoi Manipur government as well as central government ki expect torambase irang si adhu matamda center amadi khoi Manipur lengak ani pullaba madungna अकोई लाइरिबो कांगलुप अनि की इरांग से लोशन लकनी इन खलमनी but still हजिक भावबक कांगलुप अनि की इरांग से लोशन मंगमदे मरक सिदा अकोई की मणिपुर दा हजिक ओइबा अकोई की कांगलुप की क्राइसिस की मथक सिदा मणिपुर की हजिक लाइबा पॉलिटिकल पार्टी में आंगी मनुंगदा मागी खुदोंग साबो फंगनबा मदि मागी लाइरिबा पॉलिटिकल पार्टी मसेम यंगचनरगा हजिक इरांग से सबसाइड तौरबरा नत्रगना पॉलिटिकल पार्टी ने हनी इंपोर्टेंट ओइरबरा हजिक से मणिपुर की इरांग हजिक मिशीमिना हजिक टोंगान मोर देन 70,000 कोई people's displaced तरगा लाइरिबा जिक मयुम कई चागा मयुम कई लाइबम लाइतन लाइरिबा सी हाइरिबा मियोइसिंग जिकी दमक्तदे मणिपुर की पालिबा सरकार अमदि सेंटर ना मखोई दमक्त करियुम अमत येंगरोइदरा हजिक मणिपुर की हजिक से कोई की सेंटुम की फिबम न यामना का हेन सोथरबा वारबा दुंबा कोई की अतोपटोपा कोई की मणिपुर नॉर्थ ईस्ट की स्टेचिंग की मरक द ख्वाइदगी इन्फ्लेशन वांग स्टेट अम ओइरे इंडिया की मनुंग द ख्वाइदगी अदुंबा कोई की सोथरबा लमदम अमखक ओइरकबदा मणिपुर गवर्नमेंट की करी रोल लाइरि रोल से सुंगलाई लेत्रबरा सेंटर ना सुमलम शासन पैसा लब मदुंगदा मणिपुर से पावरलेस ने हारगा लाइरिबा पालिबा सरकार मणिपुर के चीफ मिनिस्टर के होरबा एमएलए अमदि लाइबा कोई मिनिस्टर सिंग सी मखोय अदमक मणिपुर की इरांग से येंगा लेगदौरिबरा है वाफम सिने अदुगा मरक सिदा हजिक मणिपुर की इरांग से लोशन गायरगदी कुकी लालो नत्रगा कुकी जो कम्युनिटी कांगुना मणिपुर की चीफ मिनिस्टर सिंगदबनि हाइबी वाफम से हम चावना लई अदुगा अमरोमदा म हजिक मरुइना लेंगा पाइरिबा भारतीय जनता पार्टी की मनुंग हजिक थोक थौदोक वाथोकसिंग मनुंग मणिपुर हजिक पालिबा बीजेपी की 32 सीट एमएलए की मनुंग लेरिबा 2/30 हजिक मणिपुर की हजिक पालिबा सरकार हजिक की लेट गवर्नमेंट की चीफ मिनिस्टर श्री नोंगथोंगम बिरेन यादे हैबी वाफम सिंगो लई अदुना हजिक फोन थोला मदुंगदा मणिपुर चीफ मिनिस्टर हजिक लोंथोकदबनी हजिक पांगथोकदरिबा कोई 32 सुबा मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली की 3 सुबा मीफम की ममांगदा मणिपुर की हजिक पालिबा बिरेन सरकार सी लौथो अतोप चीफ मिनिस्टर सिल्लु हाइबगी वाफम सिंगो लेरी अदुना सिंगो चारांगनबा मणिपुर की लेबा पॉलिटिकल पार्टी की मरक सिदा अतोप पॉलिटिकल पार्टी का हजिक लेबा बीजेपी का हुनाबा मसिना मरम ओरगा अकोई मणिपुर की प्रजा मयाम से हजिक पॉलिटिसाइज तबगी मोंगला हाइबगी वाफम सिंगो से हजिक मणिपुर की अचौवा पॉलिटिकल क्राइसिस नि अदुना हजिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट करी लाखदगे हाइबो वाफम सिसो यमना अचौवा हंगमा ओइदुन लेरिबनी अदुना मरुइना ngase कोइ खना जगदौरी टॉपिक से मणिपुर पॉलिटिकल क्राइसिस अदुना ngasi की टॉपिक से हेक थंगना लेंसन बिरिबसी ओजा यामु R.K Anand नि फॉर्मर एमएलए नि अरुगा मतममदा कोई मणिपुर ह्यूमन राइट्स कमीशन की अचौब थौदांग लौरिबा हौजे जिक्सो मणिपुर ह्यूमन राइट्स की अचौब एक्टिविज्म ओइना थौबुबिरिबा कोई ओजा यामु आनंद एवरीवन वेलकम टू Manung Hutna अरुगा Ningthoukhongjam Satyajit नि चीफ ब्यूरो UNI and last but not least ओजा Khaidem Mani former acting chairperson Manipur Human Rights Commission ओजा सुतरा मुगसगे so I welcome all the guests appreciating all the guests for joining Manung Hutna अदुना आहान मुगी आई तांगक से एकता आई ओजा मनी दलाक सरगे ओजा अदुना हजिक ओइरैबा कोई मणिपुर की ओइरिबा फिबम सिदा हजिक पॉलिटिकल सिगुम्बा अचौबा सारांग नबम खक लाकबसी मसी चुम्मिब्रा हाइबा वफम सिनी अदुना मसिना करी अवनबा पुरकपा याना लैरी मणिपुर की पॉलिटिकल क्राइसिस सिना मरम ओरगा कोई लान सि थेंगदहलबरा नत्रगना मणिपुर की हजिक ओइरिबा फिबम सिदा मणिपुर की सीएम सिनबगी वफम लाकपा सिजना कोई लान से लोइसलकपदा करी मतेंग पांगबा याबा मदि करी ओइरकपा यागे हाइबजो करी मोट पिबि है होय चुम्मे हजिक के लैरिबा क्राइसिस सम लैरे क्राइसिस से मे 3 2023 दगी हौय फावबा था कुलमाथोय नमिन मारिनी मंगानि चंगसलअबा सेबावगदा सॉल्व तोबा ngamdaba क्राइसिस अमोइना लाकबा मसिना मांगदा थमगा मसिगी मतुंग इना सरकारना तौफम थोकपदु तौरिबरा तौदबरा हाइबिगे वहांग मयाम अमा लाकबा सरकार से लेतबगा मानरे हाइदना लाकबा अदुगा पॉलिटिकल सिस्टम सिदा असोइबा अचौबा पोट अमा याम चावना सोइरबा पोट अमा लेरे हाइबसिनी अदा सिगी
ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤ ꯊꯥꯖꯗꯕꯒꯤ ꯃꯑꯣꯡ ꯃꯥꯟꯅ ꯃꯤ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ 90%ꯅ ꯈꯟꯅꯔꯛꯏꯕ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯈꯔ ꯅꯠꯇꯅ ꯏꯚꯟ ꯑꯃꯥꯡꯗ ꯁꯧꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯔꯛꯇꯁꯨ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯥꯖꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯕꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯗꯅ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜꯒꯤ ꯂꯤꯗꯔꯁꯤꯞ ꯐꯥꯎꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯗ ꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯦꯜ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯇꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯏꯠ ꯏꯖ ꯑꯞ ꯇꯨ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯦꯟ ꯍꯣꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔꯗ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯋꯤ ꯍꯦꯞ ꯅꯊꯤꯡ ꯇꯨ ꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯞ ꯃꯄꯥꯡ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯁꯦꯝ ꯕꯤ ꯖꯦ ꯄꯤ ꯃꯛꯇꯒꯤ ꯇꯥꯕꯗ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯁꯝꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯗ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯒꯃꯦꯟ ꯑꯁꯦ ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯌꯥꯕ ꯀꯣꯛꯅꯥꯏꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯕ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃꯗꯤ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯊꯝꯃꯔꯣꯏꯗ ꯑꯣꯏꯗ꯭ꯔꯦ ꯍꯥꯏꯅ ꯂꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤ ꯃꯃꯤ ꯁꯥꯃꯤꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯕ ꯌꯥꯏ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯔꯝꯗꯕ ꯌꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯗꯤ ꯇꯧꯅꯤꯡꯗꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯔꯅꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨ ꯁꯤꯒꯤ ꯐꯤꯕꯝꯁꯤ ꯂꯩꯕ ꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯁꯤꯁꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯅꯕ ꯇꯧꯕꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯑꯝꯕꯗꯣ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯀꯟꯗꯕꯅꯤꯅ ꯁꯔꯀꯥꯔꯁꯤꯅ ꯌꯦꯡꯗꯕꯅꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯗꯕꯅꯤ나 ꯃꯁꯤꯗ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ क्राइसिस ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯦꯕ ꯅꯣꯠ ꯗꯦꯠ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ क्राइसिसꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯇꯧꯕꯗꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯑꯍꯥꯟꯅ ꯀꯣꯟꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ क्राइसिस ꯂꯥꯛꯇꯕ ꯌꯥꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯐꯝꯃꯣꯅꯒꯅ ꯑꯗꯨꯒꯅꯣ ꯍꯥꯏꯔꯒꯁꯨ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯁꯥꯁꯣꯟꯗꯨ ꯂꯩꯇꯔꯕꯅꯤꯅ ꯍꯦꯟꯅ ꯐꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯂꯩꯔꯒꯗ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯇꯧꯔꯛꯇꯕꯅ ꯑꯃꯅꯤꯀꯣ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯗꯣ ꯑꯩ ꯈꯔ ꯊꯝꯖꯒꯦꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯨ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯔꯀꯥꯔꯗ ꯁꯧꯒꯠꯂꯝꯕ NPPꯒꯤ MLA 8 ꯑꯃꯕꯨꯗꯤ ꯁꯤꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯁꯧꯒꯠꯂꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯗꯅ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜꯂꯤ ꯍꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯅꯤꯁꯨꯕꯗ ꯁ꯭ꯄꯤꯀꯔꯅ ꯀꯣꯒꯅꯥꯏꯖꯦꯟꯁ ꯂꯧꯔꯦ ꯃꯣꯏ ꯄꯥꯔꯇꯤ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠꯅ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯐꯝꯖꯒꯦ ꯃꯥꯅ ꯌꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯅꯍꯥꯟ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯗꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇꯤ NPPꯒꯤ MLA ꯃꯔꯛꯇ ꯑꯩꯗꯤ ꯑꯗꯨꯝ ꯁꯔꯀꯥꯔ ꯃꯛꯇ ꯆꯪꯖꯅ ꯐꯝꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨꯃ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯅꯪ ꯑꯗꯨ ꯐꯝꯕ ꯌꯥꯔꯔꯣꯏ ꯍꯥꯏꯔꯅꯦꯕ ꯀꯝꯄꯦꯜ ꯇꯧꯔꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛꯁꯦ ꯇꯧꯐꯝ ꯊꯣꯛꯄꯅꯦ ꯑꯗꯨ ꯃꯤ ꯅꯠꯇꯗꯅ ꯑꯩꯗꯤ ꯍꯦꯛꯇ ꯐꯝꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯇꯧꯔꯛꯑꯣꯏ ꯑꯗꯨꯃꯛꯇꯤ ꯃꯤ ꯃꯔꯛꯇꯗ ꯑꯗꯨ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯔꯣꯏꯕ ꯂꯣꯅ ꯌꯥꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯨꯗꯤ ꯑꯗꯨ ꯍꯤꯞ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨ ꯂꯩꯔꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯣꯏ ꯇꯔꯨꯛꯁꯦ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯂꯩꯔꯅꯤ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ 5 ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯁꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ JDUꯒꯤ ꯐꯝꯅꯤ ꯐꯝꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯐꯤꯁꯤꯌꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯑꯣꯄꯣꯖꯤꯁꯟꯗ ꯇꯧ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯁꯤꯡ ꯌꯥꯝꯗ꯭ꯔꯕꯁꯨ ꯁꯤ ꯂꯩꯕꯁꯤꯗ ꯄꯕ꯭ꯂꯤꯛꯀꯤ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯁꯤꯇꯤꯖꯟ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯎꯔꯤꯕꯗꯤ Sri Birenna Honorable Leader of the House Chief Ministerna masana khangna aigi sarkar si thajari haiba man utpam changya okay masi compulsory ni ko adu law da du tawda ya de haiba dinate Kejriwal na sarkar chief minister oiringa da mabu liquor scam da chenare ma si changja thunda da haling bal itraba mini haini charge torokpada mana I di quite innocent ni haijarabsu assembly manung da aibu thajadabale rammi yai aduna confidence motion da line mo puthoki assembly kawraga lawe ba mayam duna thajai hayaba BJP ga ni hum duna taba magi ruling mayam duna ma bu support tawi ma chahi ma uno kan motion to yade adugubna sarkar ki moin hamna khamgam thokpani kana umman de me han singena mani waijan oigena mani oisanu Sri Biren man tawada se confidence vote ma lawgudabani aduda mai pae khole hal yes well and good no confidence question darkar itre adu tawdragadi as per convention of the parliamentary system ai khoi ai lana waina kharchu yengjaba mini adu tawdragadi opposition na no confidence motion tawdabi hade okay particularly Biren bonixidabagi nataba CM gi nixidimita mai mathugni hojite congress hairo NPP so hairo congress na ariba opposition ni adu rati hojike CM na mage confidence vote ase lawjadarbanina opposition na compulsorily no confidence motion tawgadamne tawrapa ya yade duma ai haiba ngamde ko I cannot say okay oja do idra khoi hogadru date 10 gi date 24 bauni aduna hojik famgadriba budget session gi mama mangoina na hojik minister Y Khemsan amadi hairoki thokjum la siam da thamo famje hojik assembly session bamdringai mamang sida Manipur gi chief minister longthok piu kaina notice ki political pressure fam leide yai adu manna tawragana tawra taw adu ga tawragana anogaduna anoba sengmadoribadu BJP manungda oiba taragadi oisoi fam thokpanina aduna dum budget session du chathaba yai ara aina pabadadi no confidence motion si no magi manungda tawgadabanina
ที่ให้ตัวเองนะแม่เราเมื่อวานเรากันโลได้ยกจะมันในกฎสิทธิ์ดมงั้นสิให้ยังตัวเนี่ยจะอายุปงตาไรมามังตาไม่ตารานะสวยตัวก็พิเศษเลยนะครับอะดูกันquestion awal luar kan da raiseตัวนี่มาขักนะ sir ก็งั้นน้องกันไม่มาสนตัวดูบุอินไม่ตัววิวรักไม่ตัวบ้าไอ้ดิสเปกันนะตัวเดียร์นะว่าดูดีลิบลงนะบ้ามีตาระเลยวิรับรักกันโนให้เรื่องนี้อาจารย์ใช้ช่วยยาวเรื่องนี้นะช่วยดูดาคงเรียกขับตะก็ตัวเราแบบมีตาระดีตัวอันนี้บ้าก็อะดูกี่ดูตัวกันdaดีสุเร่ให้เรื่องดี yes apa ba speaker mo era ga di chief minister da chance ma pi gani opportunity to being hard to lo da nang na ta kano si to re kari haini what do you have got to say oh I have nothing to say I challenge orani face orani yaring cha thabi ro hai ba chumain to ba na tra ga I di chom na to ja ne du yar ga di withdraw to biu atu formality ga wan ko atu to rani to ga tarani sudri nge ki manung da ni da humni da mari ni da speaker na matam lawrani matam mamale pani mobile ki kangbu na mi kaya ngangani pung kaya ngangani adiki khunga to riba ruling ki treasury bank ki kangbu na kaya lawgani adu iro lo bada chi minister na khare han pi gani mana chengdok na bako pung ani perani pung ama perani chimatam lepe hairaga to gadam ne ba aduna aduki porta du da oirakta dana no conversation du torak taraba amana so confidence lawrak taraba adu oraga de ai so idina tre ko khangdre karma mongda manipuri politics na karma tongan ba amano haibi tu leire adu ko du torakanda tawgodri ba mar maya mama ai khoina to honing bagi na taba to honing da bagi na taba ware sai ani pharakadore praja singh se prithvi da cheng na har kan da Guinness Book of World Record ta yaw ba ya ba pot ama oi khal em ni Prime Minister bu state amaki chief minister na cabinet council mase yam toy na hair gala kan ro muksa na haige tha tara tha kunma thoida prime minister no unasi hair ta ba prime minister ja unasi hairu ta ba hairu ga so ya rak ta ba what is this kali no basibu cheda to dum lo ere ne ai gi imung manung da ai gi yumjau gi ahal do ai gi amuk ta una da na ba phona ra ba ayana ayek ta khangde asiana yaw ba khangde masu masa se be da amuk ta tak ta na gi pa yum jao da lai ba tu bu una da na ba ai no hona ri ba yum jao da lai ri ba han du na su una da na ba hona ri ba kum ba kan sara ga kali no ba se aduna maya ma chi ga adu ga soi ba sai ba du loi to osine intelligence failure tha tara manga ase angona pau pi de su ba hai ba ba mi ro si da me sana kari khalam ga ni ase mo home minister taseng ba politician already as loire khoi se mam na smaina haira ba haira an ya ba potche aduna adugum mayam leiba aduga supreme court ta haiba ya da ba khangde khara haira ge waijan oigo oisan supreme court ta ma gi te record to chame manung da 93 na chumba male aro subject to correction ko haina haira ba adordi aduda chimini se chum thamgadra aino oiram su ai thakta char to rapata 93 na adu to re ga hairi bapot adu da aina ek to nei be abro ya de ba adu na su maram mamu oi be ai amisana ngam ko ra ma si replace to di darkar lai re haina khan mo oi magadi hai ni ko mana khan ma du dai nu uda bani na adu da su sindok pa ya ba adu ma bu apa ba mong ta ba ma da lieutenant governor tha ge ra kali to ge ra kendra pushing ge ra it is up to them adu yong nei kon ura roi adu na chigi lai ba political gi charuk chahin nai ba sida adu gi mathak ta amaga moi gi manung da phong na e ho to re chimati chem ya dre na mantri ani chuba hum chuba yamna heavyweight oi ba amana phong na mayu tangange adu gi yam maru ba mle amana ki hen khangal laga sason to gon haigal e asu gi mati phong nge asida khoi na somna khana bada asma isa du oram be adu torm de na hai du kan dre ba mai ki torm thok pati opposition ki duty do fajan to ro ari ki government chu ai khin do akai ba lite moi tare thok sa garab chu ai mi leiri hai du olo ku ke mel tara na yari do hai ro ya de hai du hai ro adu pot ama no pa thok na ruling and opposition
อันนี้มันตรงนั้นผมโทอีให้ไปจะอ่านเราได้ Thank you so much. Zamani thank you so much. Ai yamu nandam ngaksige. Aduno zanam maroina akhoi oireba akhoi political party manung da changes khara mukhai yamna phungna thoga lei re BJP gi manung jida. Aduna hana gi mamang gi term nataba hana ki second super term ju chahi om phajala ka dorobni hazik akhoi gi Sri Ningthoukhongjam Biren led BJP government che handa ki term je. Aduna manung jida chahi ani phajala ka dorob lan jida di magi oiba shakti amta leilaktaba mana tawgi khanba thabak sing je amta tawba ngamdabagi adugi achawma mi mu re hairogana akhoi gi Manipur government ki hazik powerless oiba adum wafam mayam khak puthorogi wafam ju leire aduna oireba chahi ni jida Manipur miyamna Manipur gi CM ji khara yaning dabagi wafam mayam khak su lai adu marakta Manipur gi CM resign to way aroi ka haiba adum balabak miyamna drama ne haiba adum wafam mayam khak su lai gre adu hajik di politically moi manung gi oiba wafam khak su lai hajik se Manipur gi CM ji sindokadabni Manipur CM ji sindok mathau da akhoi gi laiba MLA mayam maraktagi anoba CM MONG habigi wafam lai aduna any political development handaki oireba film jida anything changes oirpa yabagi adugi kari mami we aduga Manipur gi hajik laiba CM ji sillaga Manipur gi ilang se hajik laksan badal loisan badaga masi achauba mateng oina ba yabagi adugi area ga ubi bar kabaina yengbe Manipur gi crisis se maroi da I understand to about the right from day one the 3rd of May 2023 I matam da thok riba kano si rally dige horaga subsequent acts na hai tai to group ki rally do participate over the armed groups yakshilakpa duna maruina Meitei population na Meitei villages mayam da landarak padona tamthio mong da mai thar na kot na violence mayam sinar ko kot mayam singsi madam sana government namagi power lere but responsibility do right to to protect the citizen and its properties here right to life yes property of the citizens magi foremost and the supreme duty say government matok oy power di pai ni haiba CM oy ni prime minister oy ni home minister oy ni minister oy ni but responsibility disaster of the that is one of the key adugi typical case ni lawyer Manipur case aduna the entire responsibility and accountability say asibauki till date asibau crisis si subside mihan mipun gidi khara subside to we mong uruga su but akhoi the real issue haigadra amta cleanse tawde amta settle tawde amta nakalani mokta yabam ta leiti hojik se uno da tajal lumaga tajayeng narga aina ngami aina singai ta howi haidi tamthiba mong da laman khunami ke no se dum masi ke no se dum yam prevalent oina dum lei hai tare ana aina ubdi ngasi matam sana matang sana appropriately proper measures the resort oraga government mai mathok chapchan tahudo mayam du ki impact ne na idea da main lo yero ngasi bak to koi masi two communities da hojik se to an ma khoi problem hai mayam am slari mayam singsi masi krai di tholok no hai tar ga di this government is solely responsible hai tai idea right ha freely thamjage aduga sida aigi magi nungsidabi kai party na te ma kadam ni kankloi dongni chumi laliga haiba mayam du debate ni aduna my opinions but I think yengzebadi as a politician as a human rights activist as Manipur ki territorial integrity the one of the founder akoi gi chairman rakpai tamong Khaidem Mani se koi yam adum si work to ne naga issues the top issues mayam sa koi deal tori aduna hadaki si matang chana matam chana appropriate action lahodaba digi mam sound at some point of time akoi intelligence failure ni haiba hayom thoktab ni tom thoktab na du bo admit to do yam lali haite admit to itself say it amounts to ma failure de haiba masana admit to jabani and recently mo ma changing statement haitare ko digi akoi English ta haigna gold mouth haigadra goal post hongjin to bai matam de convenience matungina panghong du hong bado doi latest ai na anu ugib si kari haini kari akhoi na wari si wabas na marom mo aphaba matam lani gai bi wakhalo lum su pi bdong towi
madu yamna adama handing de it's not yamna responsible oiba khoi state ki CM na adama high vibe se kari no I feel to understand the logic adigi man maran se mo admit tok thokre madu soi ring apiu guy something like that but can we really forgive him me chani yankhai mathakta sir kanda community ani deeply divide or cans the me mang gi cases like kind nearly 70,000 internally displaced me ngasi chaman thobong khang na mayum da resettle to ngam da na awa me am khen khangna ri ba in their own camps mogi shelter ni high rehabilitation camps the suicidal case me am like to related health issues the me am siri me am sing who is responsible see koi fix to tab ni ba na thoidong na koi CM kangkata se matik cha den khali tom thok den khali Madi, he has to face the consequences. Man, to riba soibatugi maran to ma accept the godam near na. I want the see political crisis precipitate nati. It is the natural canoni, the natural kari hani laksaba port and lowi. Man, matum sang was the I know budi. Nasi the hill and valley is divide. Music like this. This Article 355, which I was also one of the person had a panel discussion. Article 355 is suppressed the price. The government masam the Human Rights Commission the submit the report. No, law and orders is strictly states subject way to Masidi Aquid. Dumlay she is separately and high grade. And the CM Honorable CM again Assembly of Mamangi, Madasu Article 355 is the high. Satyajit, he is still in power. Whatever it is, Article 355 ki real the magi essence the siumbat any state country the high tamaru in a state ni concern or is the internal problems disturbances yam skills you state that control of the water the film lab external aggression like Article 355 ki provisions invoked or Maduda Mogi Central Forces Mayam Tazal Madu content on Madu talk to number of wives. It is the government duty, the constitutional obligation. See Mayam Sing Sibokta Hoi Babita another Vadon government Madu 355 invoked away and higher about the higher lower say Tawudi or paper there are a lot of argument and again pro Madu against and favor the MSA official notification through to Suya, the guy, Adum Yai, Massanova Mayama cases, Mayams, Lequia thing. I know if the government of India is sincere and the state government is sincere, Kaidobi no about the Masi problems to solve to Secretary see cannot do no weapons like. See, on one hand, status of blame the way, but equally what to be blamed, high is the government's responsible way. See, Article Sue, for instance, Sue Zikarino. Suda to river Mayam Sing Sina, Mayam Sing Sigi, Maru and a civilian population, my taste to Onsalaga. Terrorists then hire branded or but terrorist activities, Mayam, indulge story, but terrorist activity definition of the Pazana Lava Mayam Sing Sing. I see government of Indiana, Home Minister level, the government in the official statement, the terrorists not take, I hire me off from luxury. What is this? Sisu drama, Makalam never. Are they trying to legalize? Suda involved or Sunata Mimiam, Sangal Sugina Mada Torimiam, saying, is the government of India legalizing it? Sisu Yarin Low to arrive. What about the action needs to be taken high tari? Was it say, Aquidi Higre, Su withdraw, abrogato, then high river militants, Mayam, saying, strictly militarily dealt with them, crack down to don't say, Yam early period of high grave. I have mentioned that, I have maintained that till date. See, I don't see any solution. See, Anna Dilta Kanda Maduda Quakerita or Katagator, or the guy Wafam said Dilta would have been accordingly. Adugi impact, Adugi reference the Torga. I don't see me, I'm still the Hutna see state government, the Libas over impact. No, he came to the Moima Sing you already was like say the members, responsible ministers, and MLAs on the treasury bench, like Ma'am Sansi Manu is a divide. I'm so we can see it now. See, Lumbu Haita some Taram, but again, the city confrontation, deadlock, Lakudum Tawi, Masi Karana, Thon, but no Haita. It is the Karihani government, government headed by Chief Minister, Honorable Chief Minister, Sri Birena, Luching Niba Magi, and Usina, situations that Dilta Bunga handle to Bunga Muktabi, see impacts like in Hariba. I want to voucher the politically young target.
I think hujik sitting MLAs mayam maru oina khoi rulings lagi mayam sing they have lost the mandate of the people na noi si tau lebang au sasan tau adi khoi mayam sing ngak sen gadam na haibagi mandate to the mangri they have failed miserably ngasi Manipur gi law and order se collapse tau thamni samna haib da in haib na te khoi na haib na te Supreme Court had mentioned this. Law and order in Manipur, law and order problems, the product collapse story, later. Law and order, rule of law, say, enforced to the command to Lebak Sasson to do the weapons, some sound like Hariba. And so, my am sincere, quick and over Chang and Kalyadun, immediate impact, say, quickie lady burr, I know over the day. Say, Tamo, Khaidem Mani in high with strictly a quickie assembly practices, say, parliamentary practices and conventions, my am sincere that the government do support our natraga independent boy su adagi moi maraktagi yadi and phone moi tramban thokna my against the wafam am like reviti more and more numbers, especially the support of the party a group of a party mari atopa I natazab the atopa NPP nataba atopa group of su koi message supports we don't away if such occasion had a situation if cookie yes oh I know my mom and dad but they are pro right ado see wafam selacta the queen of tenazab in 74 a quick parliament key get a quick article 74 and 164 quick the India the suits of money state kidana 164 lakh see moi see films lactar gadi get out of good of name see a site among high giver government moved to good of the confidence motion of Mutoba. Taurak about the opposition the gate or Sagi, maybe the house to leave away in a quit of Jagana. Do you remember? Taudu the 10 members, Sangari Mogi, Sagakuya, I haven't picked them either from opposition or ruling the gate later. I if you know, like ECD, this is a big political crisis. I go on the Khalidi, I give more today. Sigi, it's a very, very useless to the height. I was later my am saying that when I go parts and a bicycle, I'm present to do. But anyway, when I'm already Makoi BJP, Manung the lady, BJP, governments of BJP, MLAs in the ministers in the Maming the Pandragasu. Mois my leaders is Doctor de Manipur, Manipur usually films the reverse of Moroga and Tazar, see Wakro it's a positive sign in low Agondadi. But I wanted the Amana option and Lawi, but Sigi assemblies the Moimato or Kata or Rise, Kuichayama, Nimung, I don't ever wapen the Tarogdi Ampai. Replacement haitare leaders in the city not because the cookies are demanding cooking and demand of winati it's because of his inefficiency demand or law and order maintain to magtaba hujing Manipur say buffer zone in like say it's very clear red zone higher buffer zone higher there's a deep divide between these two communities valley the koi moi changbi adi and ching the koi chang yadi say that itself is an indication that Manipur has been dismantled official nutters see tadrakasu. These are certain facts we cannot deny. Sikana Namur is sort of what again often the Nekoi Mang Talib said. Another Lakadri Assembly say is very important. In the sense, Muigi government say tuba to devise is not my concern. My interest and our concern, neither Miyangi interest, Manipur Kanbanatra Kandabo often said the other CM Laganatra said CM Tokita my minister resigned to Tami. That is the practice. Ano bom lagang nasi Manipur kan bang amdori brang amoy dori ba wafam dom ne koi mang ta lay hype tayo ano ay mo to di hanasung amagti hanas tha sahi ini box kem to la me da karihan ngam to ne ba dugi I am very skeptical hai tare ay going to lay jabri aduna project se lakadre assembly se sida Manipur gi territorial integrity se safeguard to baisi mata sida hanasu kem low amde Logadum the have often the Manipur Kanana by the Kari action 10 cookies airing Haitare, Sigi unbecoming a house Manipurgi, to one community and easy Marek the Sigjir Pazana, the flare up the Holiba, Mayam, the geese, they the Manipur separate can do good of the Quigi Tuanba State Kariani Unitary, the same Doni, the geese separate administration of doing and provoked on the Hanas from the beginning, Mayam and the okay. Kari hai ni oiling to bahai kadra kento ri me am sang sida kari action logo de ko kar ge it should be tabled on the house
And not only that, exactly yam maroi ba wafam ne aduna last 2 years se Manipur gi miyam na parambase irang se Manipur gi chief minister control to wanga maktrab na Manipur gi chief minister se athu madam da silani haiba gi madu gi thajab ong khak lairam se hajik khoi chehini mapung pharak ka dore hajik pau silaktri still hajik BJP gi manung de irang tawri hajik se adu still hajik irang se atoba na kai da dum thair ga chat khidoi ra haiba wafam ne aduna I ta mo sai tezit like India na khange India ki home minister amadi prime minister khange fadana hojik se Manipur gi irang se Manipur gi CM na control to ngam dre habi wafam du chap chap wafam lere BJP gi manung de irang lere then still why kai manung gi da India government na Amit Shah hoijanu natraga India prime minister Narendra Modi hoijanu makhoi na khoi Manipur gi chief minister je kankhalaga thami habi wafam kharma ju leire aduna makhoi je hajik lai ba CM je makhoi gi aran ma to myam gi ngak thok pham oina khoi gi bali gi hameng dong thamabra ka habi wafam bau leire aduna Manipur gi CM gi handak gi khongchat ngarang gi khongchat si yam thajada mong khakda Delhi pang ne yogre adu waseng obadi kumbh mela yaw bo chatpani habi wafam leire manang sina minister hunga MLA mari mu ju yawna chatkre Manipur speaker chatkre hanadagi minister Khemchan mafam jura kem tawra leire aduna handaki development ji kamaina kari yengwe Prem akhoi gi development se yam akhoi Manipur da center na dil to bu da akhoi yam nungai ta base akhoi gi leibak am leire adu ka magi leader myam se akhoi Manipur gi irang si yeng matam da khatnari ba ani se laga sol to mo ta otherwise sanabai ko adu different group ta divide to base masang da akhoi gi leader myam da akhoi praja myam na pin da base irang am lai hai ta di achou chou state ki da di air dash leader myam se central leader myam se laga job to ho nei ne ba akhoi Manipur gi dana akhoi noi khatnare noi sida la oi ko base masigi akhoi gi train Manipur gi leadership Manipur gi people da deal to ba center na deal to base masi Manipur gi praja oina akhoi na masi yam nungai te aduna Manipur gi situation da Manipur da sumain to basi nungai te ha basi mai thamjage masi mahutta akhoi na pamam badi crisis thole matam da sai tamoni na thambi gi dwaina central leader mayam security situation arigmi changba yadri mayam kamani resolve to sige na mi thajalaga security ju 60,000 high number du kanoni confusion ni ko aduga masigi da chamam na babna lokhale step mayam si su confused yam oiba yam ambiguous oiba hadi aina kari thabam to matam da article 355 ke jing nei se chief minister na thambi badana assembly thambi badana like haiba spokesperson like badana lai haiba hadi aina kari praja singta tori step se praja na khangdadi aingona kari situation la inoi se praja na khangdaba yam confused lai tari thabam da toba yaroi hadi kari proclaim even emergency go proclaim tawe chi thok da praja proclamation praja da khanghan leba khanghan da bida akhoi gi center nong pai state nong phar ga confusion am to deal to base masigi sidani akhoi na ngau si ngasi hoju jik tari se thamjage si cherex kanse da akhoi na last year akhoi tamu hoina jam discussion to da assembly se minimum rule gi matung 50 days phamu ha base masigi importance haji ngasi di khangye assembly phamam dai da leibak ni I haje ngasi Manipur gi praja na khangye aduna assembly gi importance se ngasi gi lae sine bo ji lak to se assembly gi importance la pa kanse da akhoi na hoji yeng do se maruina chapter 23 akhoi gi rules and procedure kan da business case da masida no confidence motion thagat pa se ngasi di no confidence motion thagat pa gi situation ha petang nei na se ba masida hai se after question hour suppose tang tara da hore tang tara ga tarma thoi ga di yar roi thangat pa se ID government address la ani adigi obituary reference la ko obituary reference to de atoba tang na de suppose tang trai thoi da tawren khalo madre speaker de iro secretary idoini secretary na adoida speaker na mi tara surabra na lapa ka da mi tara sutar di maduda tang trai thoi da tawba tar di within February ki kuni thoi bo manung da no confidence motion ID manupta lip to application accept to ta di within 10 days no confidence motion lak to ne aduna akhoi na phaloi dab ne 10 days within aduna February ki kuni thoi pham manung da hauji Manipur ki situation je hauji assembly da akhoi na ngasi nei deri myam se rule gi matung ina sumain la ani ha se thamjage mathang da akhoi na yeng ba yab se na 91st amendment gi matung ina di hauji se 2/3 na ta di chungthok to chin tawba aduna hauji marui ba leiba se number game ne hauji tawdu sai di akhoi gi lerak ta kana ne hena masa kan ba gi situation number game ne hauji lak to se number game da akhoi hauji yeng do sina BJP se magi hana gi original 32 adum lei in technical aduga atopa masida lak to sina opposition ki hana congress ki manga lerame
कांग्रेस की मंगा लेब केपीए की अनी में चंग्रे चंगबदगी एनपीएफ की सॉरी एनपीपी की तरुक अमगा चंग्रे तरे लेरमनी अमा लेखिदे को तरुक लेरे अदुना मोय हजिक 13 13 से लेरे अरुग जेडीयू की से जेडीयू की असोमदगी फमो हायरबनीना मासे हाना सिगी ममांगदनी जेडीयू से मसामंगना मासे ओपोजिशन फमले आइना सपोर्ट तौरेना चीफ पिसल मासे ओपोजिशन फमले अब्दुल नसीर से मा मथनंग हाउबसे अदुना हंदक तक करी तौगे येंगबे हाबसी येंगसी अदुना मसी लापा कदा नंबर गेम येंग मतमददी नो कॉन्फिडेंस लांग मतमदा ngसागी दो कॉन्फिडेंस हाइसे मे लांगनब खनब तौब मयाम दुने लाक्तोइसे अदुबु नंबर गेम येंगबददी होजि रूलिंग सिना दुम ngमेब अदुबु होजि मणिपुर के प्रजाना पारेसिना आदि सेंटर सुम कौ स्पीकर से आई कौबा है हाइजर को स्पीकर से कौब याब पोनते स्पीकर को उनबीर से करी स्पीकर से जज नहीं नता कौब याब पोनते मीने कौब याब पोनते मोय असेंग मोय ला उनगदमनेब मसी स्पीकर के इंपोर्टेंस करी गन कदा मणिपुर दा गसी बोर्ड स्पीकर मनी सुरेब चीफ मिनिस्टर ओहिबो आर.के दोरेंद्र अदगी मोहम्मद अलीमुद्दीन ओय आर.के रणबीर ओय ख्वाइदगी नुवाय से निपम चासिनेब पाबुंग निसां कैसिंग ओय मतम माना चोंथोखरगा माना मदुदा तौबा मदुगी ड्रामा अदुगी अदुना स्पीकर से याम मरुब स्पीकर नंग सगी आइडेंटिफिकेशन द चोंथोक चोंसिन अदुना स्पीकर की इंपोर्टेंस याम लैबसिना मदुना स्पीकर से अदुना हंडक केसेस दा अखोगी नो कॉन्फिडेंस तौबा कबाइन बोट थादनी कासे लोइनमक स्पीकर ना लोइ डिसाइड तौबि दोइनेब आदि सीक्रेट वोटिंग तौगेरा अमा तौगेरा एनीथिंग तौबसे सीक्रेट वोटिंग दी कनोनादी यारो कैना कादा होजिकी नो कॉन्फिडेंस ता लाकु मतमदा होजिकी रूलिंग सिना कायदरा माना 3 लाइन पिरकनेब हाई एमएलए मैम से मसीदा होरेन सिगी पोट थादा बसे मसीदा थादो ओइना लाइन अहुम करिगुंबा चिठी से मखादा लाइन अहुम चिंग से करिगुंबा मोने तौद्रबा तौद्र तादे माचे डिस्क्वालिफाई तौबगी कैनो दु फौदा सेना करि हुइप जारी रखदोइनेब हुइप से ब्रिटिश मतम के कैनो ने अदु होजु दum इंडिया दum सिनरी अदुना मसी लापा काजिरा अखोइन होजि येंगिना नंबर गी येंगदी इंटेक ओइ अदुबो पॉलिटिकल क्राइसिस की ओइतादी इंटेक ओइजे न थमजगे से तामोनी थमखिदबन हजकी मतंग दुने जैसे डेजिट अखोई नो कॉन्फिडेंस मोशन लाख मतमदा मरोइना अखोई जेडीयू की मोय एमएलए मयाम खक मखोई मथकदा हजिक डिस्क्वालिफिकेशन केस लाइरिबने हजिकसे अदुना हजिक नो कॉन्फिडेंस लाख मोशन लाख मतंग बोर्ड की मतंग से मखोई से सीएम की ऑपोजिशन लाख याबे फिबम लैब्रा नत्रगा मखोई से हजिक नो कॉन्फिडेंस मोशन लाख मतमदा मखोई से हजिक नौ रूलिंग ओइरकदब सिदरगा सपोर्ट का तौसलक याबगे करी कमाई हुई अदुबो आई करम हाइजगे को हौजी हौजिकी ट्रिब्यूनल स्पीकर की ट्रिब्यूनल दल लेखरेब हाइदी जेडू की मंगा अमा अदगी एनपीपी की मरी अमा अदुको मसी कमाइना लौरक करिए दि अखोइना प्रिडिक्ट तौरोसेब मसी करिगनो मागी प्रिविलेज नि मागी राइट नि मागी अथॉरिटी नि अखोइना क्वेश्चन तोबा यादे अदु मान एनीथिंग तौरपदो अखोइना कोना सुप्रीम कोर्ट चप खोब अदु डिफरेंट सिनारियो नेब अदुबो मागी दि मागी राइट नेब माई कुशी नेब अदुबो सुप्रीम कोर्ट हाइबिरिसिना याम कुइना थोलेबना खरथुना डिसिजन लो हाइबनेब अदुना हाइयं चेसु लेरे नहाजु फमग्रे अदुना याम थुना तौरानी अदु तौरपदुदी अदुगी मागी जजमेंट कनोदुदी मंगोदा थमसी अदुगा कमाइना तौरके हाइबदुदी अखोइना नेनरसु कैदर मागी प्रिविलेज ब्रीच ऑफ प्रिविलेज सोक्तनबा मदु थंबिरसेब अदुबु अतोपा सिनारो मोय मापन सिगी से लखथोक्रसु अइना हाइजरिना किनिंगाई ओबसे मोय मापन जु नते ओपोजिशन नते रूलिंग जिनेब रूलिंग से द 2/3 से मसीदा अखोगी बसे स्पीकर्स अदु याम थमरोय तामोजु थमनो हाइबो हजिक बीजेपी की कुकी की एमएलए तरे यावरिजु मखोय जो मु अगेंस्ट लाख याबगी फिबम बाउ लेरिबने हजिकसे अदुना याम लुबमना मधुदक लाखोदा डिस्क्वालिफिकेशन लाखोदा एमएलए सिंह करी करी खनगी हाइबसु फेट नैनसेब एमएलए हजिक लेरिबा मैमसिना मोइसे हजिक वोट तो मतमदा अमु कारकदा कारोइसे वोट से तनबा तामोदि हाना काबी वोट से तनबा थबंगने वोट लेपसिंगसिना वोट से अमका लेपसे पैसादि हाइजरको इलेक्शन कमिशन फिक्स तो अदि हेलेदि हाइपोन्ते को अदुसि यम वाबनिना मोइ अमुका वोट पामब्रा पामदबरा हाइबसे मोइदा हमतना थमोइदैदि मोइसे वोट अमता पामोइबो अदुना मखोइना तौरकसे करी तौरकदगे हाइबतमदा वोट नतबा मोइना कीबा मोइसे लेखन प्रजा से हजिक कीरेब हाना दी अखोई प्रजा की हजिकती सुम तामोने थम्बिके दुबाइन हाना की सिचुएशन दा आइना nganingba सुम तौरंबा अदगी मी से आइना सुम किहलगा सुम ngangan बकान मदुने हद कांग्रेस की एमएलए मंगाना फॉर्मर चीफ मिनिस्टर न चलो गवर्नर दा हाइरुइदो अखोई दा थ्रेट तौबिरकनु इवन रूलिंग की एमएलए रफो आइगोना थ्रेट तौबिरकनु हाइबिसिना दी मी से हजिक थ्रेट चलक्तरेब करिगुना कांदा मी से हजिक अखोई की सिचुएशन जे सुम लुसला दी मागी रियलिटी अमा हादी याम कुइना मीसिनबु याम कुइना कुइसिबु गुहादे क्या कुइना ले यादोइना त तमो अखोई जे सिदगी गुहा लबी चट यादबा लाइ खुरम बई बुदो गिजु चंग यादबा लोसिल लगे अदर लाइ खुरम बसु चप यादबा अखोई हरफम बफम त अखोई लाइफम अमता चप यादबा खनजे मुनि हंदकी हदकी महाकुंभ से मजरा चाइना की मी खला लेसन करे
मफम जे मोने लम येंगदर खोत लाइ तौखरे अदुग इंडिया मचा मतम लम खोरम यारनु मदुगी सिचुएशन ने मणिपुर अखोइगे लाइफम से मजर कांगुम ले मदुगुंबनी को महाकुंबदा हिंदू न लाइ खोरम यादब तुमाइना मणिपुर ले अखोइसे लाइ खोरम यादब मदुगी सिचुएशन लेबदा तबक थबक तौरक्तदी प्रजा की सौरपदो मतोन जोरपनी अदु मदु खंगना हौजिक पाइबिरिबे एमएलए सिंगना वोट का कई अदुबो याम लू सेंटेंस अमता हाइजरमगे पॉलिटिकल पार्टी दगी मणिपुर ने हेन लुई एमएलए दगी मणिपुर ने हेन चीफ मिनिस्टर एनीथिंग एनीबॉडी अखोई दरकार लेते यम चुम वहम ने अदुना हजिक मणिपुर की प्रजा में हमने उरीबसे इधर बीजेपी होइजनो नत्रगना कांग्रेस होइजनो नत्रगा एनी अखोई पॉलिटिकल पार्टी होइजनो मणिपुर का भी यारोय मणिपुर कनबसे एनी पार्टी न कल्लु हाइबने अखोई प्रजा में हमना मखोई बोट पिरगा लेबा की लीडर मोइन थोलै लीडर मोइबगी मखोई चप चाब रिस्पांसिबिलिटी लो हाइबदुने हजिक ओइबसे